Ketdi. Ketdi. Tamam oldu. Bizge hech narsa qorong bu yoqqa bosib ketayotgan. Ужас ey. Bechoralar, Ужас. Yok yok hiç kimse yok. Ya mal. Mal var ekan. Mana. Buna mal. Va mana. Ya mallar kelyapti, qozalar qarang kelishini. Buna malni qara. Buna mallarni qara. Qozani qo'ymabdi-da, qira qarab. Bu mal qo'ygan. Buna qara. Va bu endi joylarga bor to'xtadi endi, pastga qo'ylyapti. Mana mal yomon ketdi-da. Ya mana mallarni kelishini qarang. Ketmami? Mayaqdan to'ltira sergelib, mayaqtaga kirib, bu yoqda uylar polni yuribdi-da. Leylik rayonunda sel жүрді. Бүгін 2 май күні саат 18:30 чамасында алдын ала маалымат боюнча мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлик районунун аймагында Тогузбулак айыл аймагындагы Тогузбулак, Миңжигач айылдарында, Сомбул айыл аймагындагы Карадөбө айылынын катар участкасына жана Исфана шаарынын сел өтүүчү сайлардан сел жүргөн. Исфана шаарынын Дадасян, Восточная, Строительная көчөлөрүнүн күнчыгыш түштүк тарабынан жана жаңы конуш участкасына тоолордон келген сел арыктардан ашып 10 турак үйгө жана жер төлөсүнө жана 10 турак үйдүн короосуна сел суулары кирген. Ошондой эле Сомбул айыл аймагындагы Карадөбө айылынын катар участкасынын 1 турак үйүнө сел суулары кирген. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тиешелүү иш алып баруу үчүн жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун жеке көзөмөлүндө алдын ала маалыматка ылайык жабыр тарткан же каза болгондор жок, кошумча маалымат берилет. Mallar qara. Buna mallar qara. O'lib qopti-ku. Mana. Isfana sel.
Баткен обласы, Лейлек району, Исфана шаары. Жаңы қоныс айылы. Бұл жақтан бұл жақта үйдің ішіне полный кіріп кетті. Бұл жақта қанша ғана үйге зиян келдірді бұл жаңбыр. Сел каттарды сел. Дияқтан дағы келіп Санат дауыл қалды. Sel jaman keldi go sel. Adamdı jönle kılmışlar. Sel koyup ketdi. Katta jerge çıktı. Çıktı katta jerge. Biz kattan geldi abi. Bizga ham chiqdi, o'ja chiqib qoldi, bizga chiqib ketdi ha. Qayoqqa? Mana qayoqqa chiqadi? Chiqib ayta. Boshqa yer o'zgalar chiqib ketmasa. Bu ayta chuqur bor. Yo'q, u yerda bitta yer bor, u yerda chiqsa ham orqa. Ha. Yerda sog'organ toshlarga o'zgaradi. Ne qilamiz? Tosh. Ha. Assalamu alaikum. Buna bugün 2 may 20 deydi. Buna seldi qarаңыздар. Buna o seldi qarаңыздар. Men bildim bunday seldi bir köp yıl bolup kettiler bu sel görmegenime. Buna sel. O suları qarаңlar. Buna. Bu sel buna. Tam kim tartıp atıp. Tam kaldırıyor buna. Men tartıp atıp men. Buna sel su. Buna sel diye qarаңlar. Bu çetmen tek çekeceğim 50 metre var şu. Buna İsfanaga kireverişler. Koskay'ın aldı. Leylek rayonu Koskay'ı 02 20. Şunday selk etti de. Aytsa şembeysinger buna. Buna yolga çıktıracak buna. Buna asfalt kavca kel oda kucağı. Buna. Koyup barada buna asfalt kavca. Buna o asfalt kavca yolga çıktıracak oda. Buna. Buna uşunda eken. Baldarım şunday kötürdüm, ayttın asır жүгүrdü, öttü. Ey. Manyakka jayılıp ketmeni al seldi qara. Sizçe uyun ağzı ketpeydi ha. Maşina
машиналарым качып атат. Бечаралар көп боонады калды. Дагынам даяр турган экен. Маньяка үйлі атат. Біз жақа. Бізге еш нәрсе бұл қараң бияқан басып кетіп атат қой. Ужас, ей. Бечаралар, Ужас. Вообще алып кетті. Селде қалды. Черт побери. Шеребет нәрсе сақты. Мания қараса үйлі атат енді. Оны қарам. Бұнасы неме? Егіз? Бечаралар. Kaçıp çıktı bu baldarım benim? Şuna balasın, manik geçti. Manas dolaştı, gidip kuşağı aldı. Kapısını tutar. Başka çalışıyor mu? Сонан кээ бир жерлерден жолдордон сел чыгып атат, өтүп атат. Маяктан болсо чоң, вообще чоң. Сайга батпай айылдарлап кеткен. Сайлар наракта турсун, мына жолдорго чейин сел чыгып кетти го, чиркин. О, бида машиналар каршысында. Бас жакта машиналар. Allah. Mana ono qarayna, pizaram o'cha kirib ketdi. O, yaqacha sil. Keşah bırak. Oğlum bonancha suv ketdi bular. Tuvaletingni qara bular. Диагностика медициналык борборунун өйдө жагындагы элдердин блоктору мына ортодо тосулган. Мына блок полный ударылып калыптыр да. Агып. Страшно. Алла сактасын.
Jiguli agıp ketip atat selde. Uyine ham ana jigitdi deyin da çota. Bu Jiguli ham agızıp kirip ketebe deyin da. Bak köpten beri turat. 3-4 gün oldu u turat yerde. Ana eşigini ham buzdu. Bizge pat kuzgu mına